Ibihe byiza aho muherereye hose, ikaze ku Isaniro Empire, isoko y'inkuru zubaka sosiyete. Buri kantu yatawe muri yombi akaba ashobora gukatirwa imyaka 5. Mwitende Abdul Karim wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Buri Kantu yatawe muri yombi kwa 20 Nyakanga na 2025, akaba akurikiranyweho gufungirana mu nzu abakobwa babiri bari bamusuye nko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabihamije. Uyu musore ubundi yasuye n'abakobwa babiri ngo azafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga kuko abisobanukiwe, baramwegera nawe yemera ko bafasha. Uyu musore rero baramusuye, bageriwe aranabakira bajya muri saro. Uyu musore rero yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha. Uwo mukobwa arabyanga ati ndaguma muri saro mu cyumba saho kuganira naho kuryama. Buri Kantu ngo yahise arakara cyane afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yabitike yabahaye na fanta yari yabaguriye, mbega yari yabakiriye aranabategera. Bitewe nuko batari bafite amafaranga ahagije nkuko yabasabaga bamuhayeho bafite, Buri Kantu arayanga ararakara ndetse ahita afunga inzu arigendera, abafungiranamo asiga inzaho. Andi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi y'u Rwanda irabafungurira, ndetse Buri Kantu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yamije ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, umudugudu wa Binunga, aho Buri Kantu atuye. Ni mu gihe watoye muri yombi ariwe Buri Kantu nyine afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Buri Kantu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nomero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mbega Buri Kantu nikimuhama nta kabuza nibura imyaka 5 ashobora kuyifungwa. Mu butumwa bwe rero Dr Murangira Bitseri yavuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwibutsa abaturarwanda ko RIB itazihanganira uwo ari wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire icyamutegeka cyangwa se amuryoza. Yongeyeho ati RIB iributsa abantu kwirinda icyaha nk'iki kuko ari ibikorwa bihanwa n'amategeko kandi ubikoze wese azafatwa ashyikirizwa ubutabera. Amategeko burya rero abakomeye, hari n'ibyo abantu bakinisha batazi ibyo bari gukina nabyo. Wasanga Buri Kantu mu ruhango ayisakatirwa bikaba byaba ibindi kandi wenda yaragiraga ngo ni ibintu byoroshye. Ubwo nta kindi rero yashakaga, ubwo amahirwe menshi nuko yaragira ngo bamusange mu cyumba ubundi abasambanye. Ngayo nguko rero ahita bafungirana abaryoza ibyo yabashoyo barabibura, abana banga kuba bafatiranwa mu ntege nke bitabaza polisi y'u Rwanda. Namwe rero murebe abastari mufite, umuntu agakora amakosa nk'aya yitwa ngo no mustari cyangwa se areberwaho na rubanda, kandi mu mutwe ibintu ari gukora ubona bidasobanutse. Gusa abakobwa n'imfura ko bataremeye kujya muri icyo cyumba, yewe ntibanatinye guhamagara inzego kuko mu Rwanda hari ubutabera. Ntiwashimuta umuntu, ntiwafatirana umuntu mu ntege nke. Mbega abantu ibyaha nk'ibi babireke. Ibyaha nk'ibi umuntu akora azi ko ari gukora amakosa ni amahano noneho ku mustari. Hari hanaciyemo iminsi rero bivuga ko hari amashusho ya Buri Kantu ari gukoza umunwa mu myanya y'ibanga y'umukobwa, byagiye bijya hanze nawe yabivuzeho. Ntawamenya niba byaranabayeho waba ari umwaku ukomeje, kubera ko nibyo yaba yarakoze nk'uko byavuzwe, waba ari umwaku uri gukomeza. Ngayo nguko rero itegeko ritarizirira guhana, niyo uriza ukarirengaho riraguhana. Mwabantu mwe ibyo mubona nk'amafuti byose mubireke, ariko n'abastari baca kenge nibyo. Duhure mu bindi biganiro.